Može. Evo, drage prijatelji, došao je moj prijatelj napadač Dinama i budući reprezentativac, da li Španjolske ili Hrvatske, da ćemo vidjeti, tako? Olmo, ali mora prvo proći testiranje ovdje. Evo, sad smo ga na glavni test za da li može reprezentaciju ili ne. Znači, ja ne jedan hakl, nikakvo udaranje, sve pošteno je u redu. Evo ruka, ajmo lopta. Kakav je ovo gol? Može, idemo. Njegova! Nisi da se slobodno. Ja pravi odrećujem. Dani, pusti ga da te dobije moć. Ništa, Dani, ništa. Ajde, Dani. O, Dani! Dani! Ništa! Ništa, Dani! 1-0! O, Dani! Dani! Dani, ništa! Evo, igraš se dalje! Ništa! Ma koji 2-1?